Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bütün alemlerini yoktan var kılıp, terbiyelep, rızıklandırıp duruşu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd senelerimiz iksiz çeksiz bulgan maktavlarımız bulsaydı. Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız irişip dursaydı. Elhamdülillah şu dersi bizge tağıncı yıldık. Bugünkü dersinin teması, bugünkü hadisinin teması Vücubu lüzumis sünneh diye atala. Sünnetke yapışının kirekligi. Sünnetke yapışının kirekligi. Sizden ne diye atılgan? İtaat etiyor. İtaat etiyor deyip. İtaat etiyor da var. Yani sünnetke yapışı turunda bula bu hadis. İnşallah. Demek sizin bilen biz 29-nji mı bugün? 28 mi? 28-nji hadiske jetdik. Şolay ettirip Allah Teala'nın yardımı bilen, rahmeti bilen bu hadis bik ahamiyetli. Niçin degen vakitte eytesim kile şuna, eğer de bu hadis bilen Muhammed ümmeti amel kılatırgan bulsa, bu dünyada hem ahirette özünün bəxtli buluğun təmin edecek. Elbette bütün hadislerde şulay bey. Lakin bu hadis ayrıca bütün tarkovlukni bitire turgan. Dünyada ızgış talaş bulmasın için, tarkovluklar bulmasın için, tınışlık bulsun için bütün körsetmeler verilgen şu hadiste. Bu hadis El-Ghirbad İbn Sariye degen sahabeden kile. An Ebi Necih El-Ghirbad ibn Sariye. El-Ghirbad ibn Sariye degen sahabe şu hadisine rivayet kılar radıyallahu anhu. Kale nerse debite Va'azana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge Allah Teala'nın ilçesi vaaz siledi di. Mevgizaten nimdi vaaz vejilet minhel kulub. Ol vaazdan di bizning yüreklerimiz di titredi di, korktu di. Vejilet minhel kulub. Peygamberimizin vaazından yürekler titrep korktu di. Ve zarafet minhel guyun. Hem küzlerden yaşlar aktı. Küzlerden yaşlar aktı. Fakulna şol vakitte biz ettik di. Ya Resulallah, ey Allah'ın ilçesi, keenneha mevgizatun muveddi'. Bu eytirsinle sobullaşa tırgan vaaz şekilli degenler. Sobullaşa tırgan vaaz şekilli şundi vaazga şagan deb eytdik. Fa awsina bizge vasiyetingni eyt ele deb eytdik. Qala usikum bi taqvallah. Allah ilçisi eytti. Min sizge Allah'a karata takva bulurga emir item vasiyet item deb eytdi.
وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ İşitü bilen hem itaat itü bilen vasiyet item. Tınlarga emirlerini, patşalarını, hocalarını tınlarga hem itaat iterge vasiyet item deb aytdi. وَاِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ Hatta sizning üstügüzden hoca itip bir kul koyulsa da, kul kişi bitinde hoca itip koyulmuş var. Lakin eğer de şuşunday bir kul bulgan kişini hoca ittirip koysalar da ona itaat itigiz deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet etken. فَاِنَّهُ مَنْ يَغِشْ مِنْكُمْ Dürüstlükte sizin orağızdan ömrü bulup yaşayan kişiler bir küp karşılıklar küreçekler diye kisetken. Bir küp karşılıklar, tarkovluklar, bölünüşler küreçek. Bu kimge sili cemaat? Sahabeler neymi? Sahabelerge sili. Şuşunday birlerini haber ite Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nerseşlerge şul vakittadır. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي Sizge benim sünnetime tutunu tiyişlidir deyip. Adaşması için sizge benim sünnetime tutunu tiyişli. Nerse o sünnet cemaat? Sünnetinin turu tercümesi o yol degen söz. Yol degen söz. Peygamberimizin sünneti demek Peygamberimizin yolu bulayma. Sünnet ol şuşunday yol degen söz. Yol, gadet, yol. Hem nindi tağı sünnetke yapışıgız dey. Ve sünnetil hulefâir raşidînel mehdiyyîne Toru yolda bulgan, toğrılıkta bulgan, toğrılıklı halifelerinin sünneti bilendi. Yaşarge emir itemdi sizge de. Vasiyet item. Halifeler kimler alar? Halifeler alar, hocalar, patşalar. Müslümanların patşaları. Lakin nindi patşalarga patşalarının sünneti bilen digen. Toğrılıklı halifelerinin sünnetine yapışıgız digen. Ve aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir raşidînel mehdiyyin. Mehdiyyin turu yolda bulgan. Raşidin. O da şudan yirak bulgan. Dürüst yoldan baruçı halifelerinin yoluna kiru bilen, onlarının artından baro bilen vasiyet itemdi. Addu aleyhe bin nevaciz. Yapışıgızdı şuşa sünnetke niçe gittirip, üzegiznin azov tişlerigiz bilendi. Addu aleyhe bin nevaciz. Bu cemaat dünya hem ahiretinin bəxiti turunda söz bara. Eğer de biz dünyada adaşudan yirak bulup, doğru yoldan barunu tilibiz iken, Peygamberimizin sünnetine yapışırga tiyişli bulabız. Yani, tişigiz bilen yapışıgız degen söz, o bitinde şundan da turu məğnede tügül, şulay bit. Tişin bilen yapışı. Lakin biz eğer de biz yapışırga tilesek, aldağı tişlerimiz bilen yine tügül, azov tişlerimiz bilen yapışarız. Çünkü azov tişler nindi yalar? Toza, şulay bit. Minen nık, toza bolğunga küre, şuşunun bilen misal getirgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şuşunday derecede yapışıgız dey. Şuşu sünnetke dey. Benim sünnetime dey. Bu vakitte dey, adaşmazsız dey. Addu aleyhe bin nevaciz. Ve iyyakum ve muhdesatil umur. Hazır Peygamberimiz kisete, hazır baştan indedi nerseler işlerge ikenligin. Hem hazır kisete nerselerden saklanırga. Nerselerden saklanırga tiyişlisiz dey. Ve iyyakum
ve muhdesatil umur. Яңалыклардан сакланыгыз ди. Диндәге яңалыклардан сакланыгыз. Яңа уйлап чыгарылган әйберләрдән сакланыгыз ди. Ve inne kulle bid'atin dalalah degen. Чөнки ди, her bir bid'at ol adaшу degen. Her bir bid'at adaшу. Яңалык ol нәрсә була? Bid'at була. Bid'at дигән нәрсә дингә кирсә, динеңне харап итүче булганга күрә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям bid'aтләрдән сакланырга кушкан. Чөнки bid'at ул дин эшенә тыгылып, катнашып, шушы Аллаһ Тәгаләнең диненә үзеңнең әмерләрең белән, үзеңнең эшләрең белән тыкшыну дигән сүз. Һәм бу җәмәгать кире кагыла торган әйбер. Аллаһ Тәгаләнең бик каты ачуын китерә торган әйбер. Bid'at дигән сүзнең мәгънәсен аңладыгызмы? Bid'at ул яңалык дип тәрҗемә ителә. Новшество. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин динегезне ди, сезнең ди, тәмамлап, камил кылып бетердем ди." Аллаһ Тәгаләне төзи башлаган һәм ахырына җиткергән. Безгә анда энә белән тертерлек тә шунда урын калмаган. Ничек бар шулай итеп кабул итәргә тиешлебез. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез шушы хадисның ахырында сахабаларына киңәшен биреп әйтеп, динегезне сакларга теләсәгез, бәхетле булырга теләсәгез, шушы дингә ябышыгыз. Минем сөннәтем белән гамәл кылыгыз. Әмирләргә итагать итегез ди. Әмирләргә, патшаларга, хуҗаларга итагать итәргә куша. Чөнки аларның итагатеннән чыгу бу таркаулык калып бара һәм нәрсәләргә китереп, бәрелешләргә китерә. Бәрелешләргә килгәч фитнә була. Фитнә булгач, аннарсын бәрәкәт китә. Фитнә булгач бәрәкәт китә. Шуңа күрә әмирләр дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди генә булсалар да аларга буйсыныгыз ди. Нинди генә булсалар да әмирләргә буйсыныгыз дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу инде хадисның ахыры булды. Бу хадисне раваху Абу Дауд ва Тирмизи. Бу хадисне Абу Дауд белән имам Тирмизиләр риваят кылалар. Ва кала хадиsun хасанун сахих дигән. Һәм имам Ат-Тирмизи әйтә, бу хадис ди хасан һәм сахих. Ягъни бу хадисның чылбырында бөтен нәрсә, ягъни бөтенесе төзек, бөтенесе сәламәт. Ягъни моның передатчиклары хадисне риваят кылучылар барысы да тугрылыклы дөрес кешеләр. Бу хадистан җәмәгать нәрсәләрне аңладык. Мин хадисне баштан укып тәрҗемә итеп чыктым бит инде, игътибар иткән булсагыз. Иң беренче нәрсәдән башларга кирәк? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында Гыйрбад ибн Сария дигән сахаба әйтә: "Вагазана ди, вагазлады безне ди Аллаһ илчесе ди." Нәрсә ул вагаз? Вагаз ул үгетләү. Вагаз үгет дигән сүз. Әгәр игътибар итсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабаларын вагазлый. Без хәзерге вакытта кемнәрне күбрәк вагазлыйбыз? Намазга бассын дип вагазлыйбыз, әйме? Уразага тотынсын дип, мәчеткә йөри башласын дип, харамнардан тыелсын дип, харам әйберләрен ташласын дип вагазлыйбыз. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы сахабаларын вагазлаган, алар начар эшләр эшләгәнгә күрәме? Юк. Без моннан нәрсәне аңлыйбыз хәзер җәмәгать? Вагаз безгә гел кирәк. Аллаһ илчесе үзенең вагазлары, үзенең сахабаларын вагазлаган. Һәм Гыйрбад ибн Сария әйтә, безнең ди йөрәкләребез ди курыкты ди. Шушы вагаздан ди. Йөрәкләребез калтырады, йөрәкләребез ди тетрәде ди. Һәм шу вагаз җәмәгать, ул шушындый булырга тиеш икәнлекне аңлата. Әгәр дә инде кешенең калыбы тамаланмаган булса,
Biz boya менә шуның турында сөйләштек. Әгәр дә кешенең калбы тымаланмаган булса, ул кешенең калбы титри, курка. Аллаһ Теаланың сүзләрен ишеткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәтен, аның хадисләрен ишеткәч, төрле темаларга сөйләргә була. Җәннәт турында, җәһәннәм турында, сират көпере турында, мизан турында, ягъни гынаһларны, изгелекләрне үлчи торган. Шушы ахирет хәлләре турында сөйләргә була. Кабер турында сөйләргә була. Буларны ишеткәннән соң кешеләрнең йөрәкләре тетрәргә тиеш, куркырга тиеш. Безнең йөрәкләребез тетрәде ди. Һәм икенче сыйфат нәрсәне әйтә? Безнең ди күзләребездән ди яшьләр акты ди. Галимнәр әйтәләр нәрсә? Кешенең тәнен су юса, кешенең тәнендәге кирләрне, кешенең калбындагы кирләрне, гынаһларны күз яшьләре юа ди. Күз яшьләре. Аңлашыламы, җәмәгать? Әгәр дә Аллаһ Теаладан куркып елыйсың икән, Аллаһ Теаладан куркып елаган вакытта кешенең калбы чистара. Аллаһтан куркып елаган кешенең күзе җәһәннәм газабын күрмәс ди. Моны Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Ул хадистә әйтелә, беренчесе каравылда торган кеше, сугыш вакытында иптәшләр йоклый, бу кеше каравылда тора. Икысы килә бит инде бик каты, ләкин сакларга дип каравылда тора. Бу кешенең күзе җәһәннәм утын күрмәс ди. Бу сугыш вакытында. Икенчесе Аллаһтан куркып елаган кешенең күзе ди. Аллаһтан куркып. Димәк, бу сахабаларның карагыз йөрәкләре нинди булган. Һәм хәзер без үзебезнең йөрәкләребезне тикшереп карыйк. Йөрәкләребез җәмәгать нәрсә белән безнең шушылай катылана? Әлбәттә гынаһлар аркасында. Гынаһлар сәбәпле, гынаһларны җиңелгә санау сәбәпле безнең калбьләребез шушылай катылана. Мин каткан дип әйтәсем килми. Ләкин җәмәгать тагын шул сүзгә кире әйләнеп кайтабыз. Бөтен сүзгә, бөтен кешеләрнең дә йөрәкләре шушы Аллаһның сүзен кабул итә алмый бит. Вагаз сөйләде ди, үгетләде. Ахирет турында куркыта Аллаһ Теала ахирет турында сөйләп. Җәннәт турында, җәннәт тә бит, ахирет тә бит инде. Җәннәт турында сөйләп, безне кызыктыра Аллаһ Теала. Вагаз нәрсә ул? Ул кызыктыру һәм куркыту. Ике төрле була. Кызыктыру һәм куркыту. Һәм ләкин җәмәгать күбрәк вагаз ул куркыту булырга тиеш. Куркыту булырга тиеш. Чөнки әгәр дә курку булмаса, кеше нишли? Кеше аза башлый. Азгынлыкка бирелә. Аны Аллаһ Теала юкка гына Коръәндә وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Берәүдән дә курыкмагыз, алардан курыкмагыз, миннән куркыгыз, әгәр сез мөэминнәрдән булсагыз ди Аллаһ Теала әйтә. Сахабаларның йөрәкләре курыккан. Менә Коръәндә нәрсә дип әйтә Аллаһ Теала? Мөэмин мөселманнарны сыйфатлый, качествосы. Нинди сыйфат мөселманнарда? Аллаһ Теала әйтә: "Иннамал муъминун." Дөреслекдә мөэминнәр алар ди. Әлләзина. Ниндиләр алар ди? Әлләзина сыйфатлый. Зукираллаһу, әгәр Аллаһ искә төшерелсә, Аллаһның сүзе, Аллаһ Теаланың кисәтүе, Аллаһ Теаланың газабы, Аллаһ Теаланың өндәве, мәсәлән, я аyyuhallazina amanu. Нишлибез без? Я ayyuhallazina amanu дигән сүзне ишеткәч. Аллаһ Теала әйтә: "Эй мөэмин мөселманнар, Аллаһ Теала безгә дәшә." Аллаһ Теаланың сүзе бит ул бер вакытта да искерми, ул безгә дәшә. Хәзер шушы кеше куркып китәргә тиеш. Аллаһ Теала миңа дәшә бит дибәйме? Хәзер аның артыннан ике бер килә. Яки Аллаһ Теала куша нәрсәне дә булса, бит, яки нәрсәне дә булса тыя. Без аны күп ишетәбез. Я ayyuhallazina amanu. Эй мөэмин мөселманнар. Әгәр дә менә безгә менә бит инде Коръән, бу Аллаһ Теаланың сүзе. Менә без анардан күпме беләбез? Күпме Аллаһ Теаланың өндәвен ишеттек. Менә мин бер генә мисал китерәм. Мин инде ул мисалларны китергәнем бар иде. Мәсәлән, әгәр дә сиңа тыныч кына яшәгән вакытыңда повестка килде ди судтан.
Sen onu tыныç kabul etesin. Sana yazgan anda ismin, familiyan bilen товарищ anda такой-то ayıbet. Прошу явиться суд. Ayman. Yirege bizge hazır. Yirege biz kaltırayman. Kaltırap gitti. Nerse buldu ki? Yaki yaş kişi bolsa indi повестка kilse. Повестка kildi. Armiyaga kerekli bir bolsa da lakin tege yirege intip kite kozgala oruna eğer de polisiye çakırsalar, prokuraturaga çakırsalar, явка обязательно deyip. Cemaat mene şuşulay bizning qalblarimiz dagi imanni şuşulay tekşirip qaraga kerak. Mene sahabelerinin yürekleri korkup gitken şuşulay. Vajilet minha el-qulub di. Şu sahabeyte el-Ghirbad ibn Sariye isim eytirge uğrayında elbette biz Tatarlarda. Lakin şanda tügül Allah Teala ite vajilet kulubuhum Allah'ın sözleri iske çırılsaydı onların yürekleri korkup gitedi. Ve izâ tuliyet aleyhim âyetuhu eğer de Allah Teala'nın ayetleri okulsa, Kur'an'dan okulsa nerse işleydi? Zâdethum imana imanları artıp gitedi. İmanları artıp gitedi. Hem ikinci ayette Allah Teala ite ve yakhirrûne lil-azqâni yebkûne ve yazîduhum huşû'a. Onlar di secdege yığılalardı. Biraz secdege yığılalardı. Yebkûne hem yılılardı. Mene biz küz aldana kitire alamız mı şuşun diye eybirini? Yo min kürem cemaat. Mene bu ders vaktinde da küzden yeşler çıkkanına eybi. Jımga vakitlarında da vaga silegen vakitta kişilerinin küzlerinden yeşler kilgenine, burunları yumuşarganına şular kürem. Elhamdülillah bu büyük zor Müslümanın sıfatı cemaat. Küzden yeşler çıkıyor. Küzden yeşler çıkıyor. Tenlerin çımırdağı. Ten çımırdı. Tağı bir sıfat. Ten çımırdı iken. Müslümanın teni çımırdarga tiyiş. Tekşa'irru minhu culudul-lezine yakşavne rabbahum. Rabbaları Allah'tan korkan kişilerinin de tenleri de çımırdıydı. Eytemiz biter mine biz. Teni çımırdap git, kos teni çıktı değil mi? Mine ne yakşul cemaat. Tenleri çımırdap gitedi. Eğer de biz Allah'ın sözlerini işitemiz iken, tenlerimiz çımırdap gitse, küzümüzden yaş çıksa, şu sahabelerini kişikirle, yüreklerimiz titrese kuruksa, bu imanın galemeti. Bunlarga cemaat şotlanırga gerek. Peygamberimiz mine şulay ettirip, ora tire bulsa da gün sayın tügül, vagazni silitirgan bulgan sahabelerini. Kişini şulay yalıktırıga da yaramay vaga silep. Mesela Abdullah ibn Mesud turunda bilesiz evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite o sahabe hakkında onun ayakları Uhud tağından da Medine yanında Uhud tağı var. Uhud tağından da uğurrak diye onun ayakları. İslam dini için şul katli katı tırışkan kişinin ecir sevapları turunda sili. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Mesud jiyip atna sayın penceşembe günni vaga silitirgan bolgan. Четверг günni. Atna sayın hem onun yanına köp kişiler jıyılalar. Tabiginler, bu indi yüzlerinden kelgen tabiginler, bu Peygamberimizin görmegen kişilerge silik hazır. Bir Vail isimli bir tabigin eyte jitkire. Bizi eyttik diyanlarga dey. Ya Ebu Abdurrahman deb eyttik dey. Yani onun kuşamatıydı Ebu Abdurrahman. Biz dey şu halde dey tileptinli biz seni dey. Deb eyteler. Eyde bizge vagazni kin sayın silele. Deb eytkenler. Kin sayın. Abdullah ibn Mesud eyte. Min dey ana dey tiledim dey. Şolay işlerge dey. Lakin min sizni arıtudan dey korkam dey. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dey bizge dey vakit bireydi dey.
ezerek razmyшлять, ezerek переваривать, özübüzning işitkenlerini aşağı taşlay kirek bit indi. Eger de köp ittirip aşasak kişinin organizmine ziyan kile bit indi. Şunun kebek vagazni de üzleştirerek gerek. Vagaz o faydalı bulurga tiyiş. Ne benim eti de eyteydi. Babaylar eyteyler idi. Eyte tağın işlegende degeç, tağın nersadan da bolsa artıgırak sırasan, eti eyteydi. Babaylar etkenler es kop, temni kop dip etkenlerdi. Şolay bit. Es kop, temni kop dip etkenlerdi babaylardı. Sünnetke turu kile. Bütün nerse de şuşulay cemaat. Vagaz ne koy vakta sıraylar. Atnaga bir gün tapkır ez bulmaz mı iken? Ne bu sünnet cemaat. Sünnet atnaga bir tapkır şuşulay tirip jiyılı şoğubuz. Biz ana tağın atna boyu ikinci atnaga hatlı. Biz ana singdirge tiyiş. Uylap erige tiyişli biz. Nindi hamel kıla alabız mı biz? Mine mında işitkenler boyunca. Mesela küzlerimizden yaşçıgama. Yüreğimiz korkama, kaltırayma. Secdege gitken vakitlarımızda yılıyız mı? Tenlerimiz çımırdı mı? Şu sözlerini işitken vakitte. Demek mine Kur'an ol özü vagaz cemaat. Allah Teala Kur'an'da nerse di? Mevgiza di. Kad caetkum mevgizatun min rabbikum. Yunus suresinde Allah Teala ite. Sizge vagaz kildi di. Kur'an ol vagaz. Küp nersen anlatamına bu söz şulay bit. Ülgenlerini vagazlap bulamıyor Kur'an bilen. Vagazlap bulamıyor bitinde. Allah Teala eyte isen kişilerge vagazlanırge içindi min Kur'an'na verdim di. Kad caetkum mevgizatun min rabbikum ve şifâun lima fis sudur. Hem sizning kalbingizdagi şiirlerini tirilte turgan kinchilik, munafiqlik, takabbirlik, munafiqlik, şoşunday hısıtlık, kinchilik kebek, mene şunday soranlık kebek şiirlerini bitire turgan, şifalandıra turgan Kur'an'ni berdim diye Allah Teala aytdi. Kimlerge? Mu'minlerge di. Tilese kimge tugul. Mu'min Müslümanlar için gine. Demek biz bunu hazır anladık. Niçin şu sahabelerin yürekleri korkkan hem gözlerinden yaş kilgen. Mine hazır cemaat gözlerinden yaş kilgeç kişini korkkaç hazır kalp açılay iken. Anlaşıla mı? Kalp açılıp gite. Hem mine şu vakitte kişi mağlumatını yakşılap singdire başlayı. Mine mesela hazır biz uçraşabız. Mine hazır uçraşabız. Atmasan uçraşabız. Hazır biz min sizni görem, siz meni göresiz. Şulay bit. Hayır bir zamanını min bütünley giterge oyladım di hazır mesela. Yaki derslerden giterge, yaki dünyadan giterge. Yok, eden bolası bitindi. Şulay bitindi. Mene hazır, min hazır şulay. Baga silim, siz sizesiz hazır. Sizesiz, hazır minen sırasız mesela. Bu ahırgı bagazga aşağıgan, sobullaşu bagazına aşağıgan bizge vasiyet etti beytkeş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine hazır en kirekli bulganlarına etken bitin değil mi? O hazır onda teleseme sesili başlama bitindi. Hazır bu kirek vakitte ol en kireklerini jiştirip eytip kalayım diye eytip şuşuların bitinisini eyte. Hem sahabelerinin de yürekleri titrengen, gözlerinden yaşlar oğa. Peygamberimizden vasiyet sıradılar hazır. Peygamberimiz sili başladı. Hazır bular cemaat şu vakitte kişinin kalbi en nık kabul itetirgan vakit. En nık kabul itetirgan vakit. Kişinin kalbin baştan jibetesin, mene kirlerini jibetken şekilleyme, kirlerini baştan jibetemiz, yaki tabak savutlar uzak vakit yoğulmagan bolsa mesela baştan jibetemiz bitin, şulay bit. Mene o misaldağı şekilde baştan anlarsın indi, jibegenden soň, yumuşargandan soň indi onları işlerge bolar. Kişinin baştan kalbin izretirge gerek. Hazır bu sahabelerin kalpleri izredi. Hazır bigrek de bu ahırgı vagaz dip tınlap tıralar. Sizeler sahabeler. Sahabeler Allah şoşunda cemaatçında kişiler bulganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktında evet. Oşa beçip oturgan vakitte biz rizikning tesbih aytganini işiteydik diler. Bilesizmi? Rizikning tesbih aytganligi. Rizikning tesbih aytganini işitkenler sahabeler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Мәчеттә бер агач төбенә, пальма агачының төбе була киселгән. Шушынарга басып бага сөйләй торган булган, трибуна кебек инде. Бер заманны бер егет анарга минбәр ясап биргән. Теге баскычлап инде, менеп сөйләй торган. Шул вакытта минбәргә басып бага сөйләгән вакытта без ди сахабалар әйтәләр, без ди ишеттек ди шушы агач төбенең ыңгырашып елаганын ди. Беләсезме? Сахабалар ишеткәннәр, моны пәйгамбәрбез генә түгел, сахабалар ишеткәннәр. Сахабалар алар мондый гына кешеләр түгел җәмәгать. Аллаһ субханаһу ва тааля аларга шушындый сыйфатлар биргән. Иман куәт инде. Шуннан соң пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям агач янына килеп, анарга аны сыйпап, аны тынычландырган, беләсезме? Аллаһ Теала әйтә бит, бөтен нәрсә тәсбих әйтә ди. Бөтен нәрсә тәсбих әйтә, җанлы, җансыз булсын. Ләкин сез аның тәсбих әйткәннәрен ишетмисез генә ди Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә. Шуннан соң инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, мен үзем шушындый мисал китердем сезгә. Менә хәзер бит инде китәргә җыенган кешенең сүзен яхшырак тыңлыйсыз бит инде, әйме? Менә хәзер мин сезне мин ахыргы тапкыр күрәм, сез мине бүтән күрә алмыйсыз, мин дә сезне бүтән күрә алмам инде дип әйтеп, хәзер шушылай сөйләсәң, әйме? Хәзер бөтен йоклап, йокымсырап кына теге тыңлый торган кешеләрдә тизрәк нәрсә булды икән дип әйтеп, уянып китәләр, әйме? Һәм тыңлый башлыйлар шул вакытта. Ә монда җәмәгать кем белән хәзер кемнең сүзен ишетергә җыеналар? Аллаһ илчесенең сүзен ишетергә җыеналар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шул вакытта әйтә: "Усикум би тақваллаһ" ди. Мин сезгә ди тақвалык белән ди васыят итәм ди. Тақва булыгыз ди. Җәмәгать, без тақвалык турында күп сөйләдек инде, әйме? Моның турында кабатлап торуның кирәге юк дип уйлыйм. Тақвалык ул саклану. Галимнәр әйтәләр, менә монда Аллаһ Теаланың газабы бит. Тагы бер кат кабатлабыз, менә монда Аллаһ Теаланың газабы, монда син ике арага куясың тақвалыкны. Ягъни саклап тора торган яки ул садака, намаз, ураза, мәсәлән, ураза ул калкан. Ураза тота торган кеше тақва, намаз укый торган кеше тақва. Байлыгын кызганмыйча садака бирә торган кеше тақвалардан була, шулай бит. Ягъни Аллаһ Теаланың кушканнарын үтәү, ихласлык белән, тыйганнарыннан тыелу, кайда гына булсаң да, менә бу була тақвалык. Һәм бу кешене бәхетле итә торган иң зур әйбер дөньяда. Иң зур әйбер. Нәрсә дип әйтә Аллаһ Теала? "Ва ман яттақиллаһа яҗ'ал лаһу махраҗан ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб." Әгәр берәү тақва булса, Аллаһ Теала әйтә: "Мин анарга ди, Аллаһ Теала анарга ди, исәпләмәгән җирдән бирер ди." Исәпләмәгән җирдән бирә. Ризыгын, бәрәкәтен, уңышларын исәпләмәгән җирдән бирәм ди. Һәм авырлыкка төшсә ди, авырлыктан чыгарга юл күрсәтәм ди. Үзем ди. Тақва булса ди, бөтен бәрәкәт дөньядагы тормышның уңышлы булуы, тыныч булуы, күңелеңнең тынычлыгы, бәрәкәт уңышларның сәбәбе ул тақвалык. Шуның өчен иң беренче әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тақва булыгыз ди. Ягъни Аллаһ Теаланың газабыннан куркыгыз, сакланыгыз ди. Аннан соң әйткән: "Вас-самъи ват-таа." Ишеттем һәм буйсындым дип әйтеп, әмирләргә буйсыныгыз ди. Әмирләр кемнәр алар? Хуҗалар. Менә илнең президенты бар, республиканыкы бар, Россия дәүләтенеке бар, итагать итәргә куша. Монда инде беренче чиратта мөселманнарның әмирләренә итагать итегез ди. Әгәр дә сезгә гынахлы эшләрне эшләргә әмер итмәсәләр, ул вакытта аларга итагать итегез ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Харам эшләргә кушсалар бит итагать итмибез бит инде, шулай бит. Хәтта әтияниләргә дә ярамый. Әтияниң әйтте, мәсәлән, әйдә аракы белән туй үткәрик улым. Кешедән артта калып булмый инде дип. Син тыңларга тиеш түгел бит инде. Тәртип белән генә баш тартырга тиеш. Шулай әмирләргә дә шулай. Әгәр дә харам эшне куштылар икән, итагать итмибез.
Lakin başka işlerde, yaxşı işlerde gil itaat etmek gerek. Müslüman bolsalar da, hatta Müslüman bolmasalar da. Mesela Gılov aytadi, ağaçlar oturtdunuz mında. Ağaçlar oturtdunuz, çiçekler oturtdunuz. Mında благоустройство edegіз, mında şüp çarlarını biz eli alay etmese de işlerge tiyiş, olay. Mında eli kuştu iken, kuşkaç indi bütünlay işlerge gerek. Yani ütegiz dey. Ütegiz, itaat etigiz, işetigiz, hem buysunuguz. Cemaat buysunmagan kişilerini Allah Teala yaratmayı. Buysunurga kuşa. İtaat eterge. Lakin bir şart, haram işlerge kuşsalar, o vakitte itaat eterge tügül. İtaat eterge tügül, buysunurga tügül. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد eğer de hatta de ol hocagız sizning de ol başlığınız kul kişi bolsa da de galimler aytırlar bu hadisni anlatuvchi galimler aytı Peygamberimiz mında çağıştırуу için aytgan deyip buna kul kişi bit hoca bolmayıp endi hatta kul bolsa da de hatta ikinci bir hadiste aytı Abdun Habashi даже если Эфиопский rab de Эфиопский rab yani Kur'an'da şimdi kiçkine ikinci hadiste ise onun başı de başının de zorluğu yüzüm hallegine bolsa da de. Yüzüm. Bilesiniz mi? Yüzüm vinograt bitin o vinograt. Başı şimdi kiçkine onu kimsetmeyiz. Kur'an'ı bunlarga boşanıp durgama. Bu şuşunday kiçkinegeme, şuşunday yokka çıkkan bende bitindi bu. Bizni korada, onu kora. Bu tekebbirligin değil mi? Lakin hoca boldu iken şöbette. Hoca boldu iken onuga boşan. İtaat et. İtaat eterge. Bütün işlerde, dünyavi işlerde de, ahiret işlerinde de, Allah koşkan işler bulsa, itaat eterge, bızıklıkka çakırmasa, itaat eterge. Anlaşıldı mı? Bu emir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin emri. Şulay yokmanda kire cemaat, yolda yürü kagidelerin ütevde, mesela gayi, koygan ayım ıznaklar, evet, yol bilgileri, svetoforlar koygan, ıznaklar koygan, üterge gerek. Yani bu itaat etüge gerek. İtaat etmedin iken sen günahlı olasın. Koyuşun koptur. Bunda tuktarga yaramagan yerde tuktama, bunda kirege yaramay kirme, bunda uzarga yaramay uzma. Ya yüzügüz bilesiz, evet. Bu dünyavi, lakin itaat et. Emirler var. Emirler koyulgan, o emirlerge boysunarga Allah Teala emir ite. Kur'an'da emir ite. فَإِنَّهُ مَنْ يَغِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Eğer de sizin aranızda da yaşasalar da yaşasagız da siz bir küp tartkalışlar, tarkovluklar, korşuluklarga uçrayacaksınız da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler bile yaşayan vakitte bir nindide tarkovluk bulmuşlar. Evet. Şundan sonra ki tarkovluklar Peygamberimiz ölgenden sonra Ebu Bekir vaktinde başlanadı. Zekat төлewden başlardılar. Ömer ibn Hattab vaktinde andi tarkovluklar bulmay. Onlar Osman ibn Affan vaktinde kite tarkovluklar. 4-nji tuğruluklu halif Ali ibn Ebu Talib vaktinde bik zor tarkovluklar kite. Karşılıklar kite. Peygamberimiz 73'ke bölünür degen benim ümmetimde. 73 türkümge. Bütünüsü cehennemde de. Birsegine de cennette bulur de. Birsegine cennette bulur. Kimler olar dep soragaç. Benim şekilde hem benim sahabelerim şekilde gamel kılgan kişiler. Benim şekilde hem benim sahabelerim şekilde dinle tutkan kişiler de. Bilesiniz mi cemaat? Mene bu Peygamberimizin aytgan sözleri, benim aytgan sözler tügül. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Sizge benim sünnetimni tutu tiyişli. Tarkovluklardan saklanırga tilesegіз, benim sünnetime yapışıgız dey, hem tuğrılık bilen dey, hüküm etken patşalarının sünneti bilen.
Ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan mı baştan Ebu Bekir bolar, anları Ömer bolar, anları Osman bolar, anları Ali bolar deyip. Yok aytmagan. To'g'riliqli halifeler ortidan borig'iz deb aytgan o. O'zi endi isen vaqtida o bitin aytgan kimning nindi kishi ekanligini. Ebu Bekir o'zi Peygamberimiz shirlagan vaqtda imom bo'lgan, masalan, shulay bit. Ömer agarda mendan so'ng payg'ambar bo'la turgan bo'lsa, bo'lmay bit endi. Ömer bo'lar edi degan shulay bit. Osman turunda aytdi. Osman turunda farishtalar yo'la degan. Farishtalar yo'la turgan sahoba. Ularning shunday darajalarini aytgan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Hamına biz 4 to'g'riliqli xalifani bilamiz. Ular Abu Bakr, Ömer, Osman, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhum. Mana bular to'g'riliqli xalifalar. Xalifalar, podsholar. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, "Şuşu sahabalarim, şuşu xalifalar ortidan yerigiz" degan. Niçin şulay deb aytgan? Chunki ular Peygamberimizin sünnetini buzmayacaklar. Buzmaganlıklarını bilgen. Onlardan soň indi alardan soň kite başka patşalarda bolgan bitindi. Alar türlü firkalarga bölüngenler. Menen meselen bar Mu'tezile degan firka. Çeçeni Mu'tezile. Bar Harijitlar. Zor günahını işleyken Müslüman. O kafir alar için. Üterege koşarlar alarını. Alarını üterege koşarlar. Zor günah men arak içtip bitti o kafir. Zina kıldı o kafir. Peygamberimiz Allah hakkında kisetip koygan. Şunday kişiler bolacak degan. Ahir zaman aldından demegen şunday kişiler bolacak. Indi Osman vaqtında çıkkan, Ali ibn Abi Talib vaqtında devam etkenler. Bugünkü künde de baralar. Alar degan Müslümanlarını ütirirler. Sınırga tapınışçılarga tiymeslerdi. Müslümanlarını ütirirler. Zor günah işlevçilerini kafirge çıgaralar. Onlar mengilik cehennemde deb aytadi. Evet Allah Teala alay demegen. Zor günahlarını işleyen kişiler tövbe eterge tiyiş. Tövbe etmese Allah Teala gazaplı, lekin İslam'dan çıkmıyorlar alar. Eğer de şu günahlarını yok, o günah tugul deb aytmeseler. Eğer yok, o günah tugul deb aytsa, o elbette kafir bolar. Lekin mena şunday firkalar var. Peygamberimiz alar turunda aytgan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mena eng birinchi harijit kim? Eng birinchi harijit Peygamberimiz vaqtında çıkkan. Ali ibn Abi Talib Yemen'den altın jibere. Ul tufrak bilen qatnaş bula ul tege ruda deb aytganda şu shunday. Ali ishkartilmagan altın. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem şu altınni bölgen kişiler arasında. Bu altından muhacirlerge de yok. Ensarlarga da yok. Muhacirler bilen ensarlarni bilasiz deymi? Bir kishi kelib kira Zulhuvaysira degan. Zulhuvaysira degan bir kishi kiradi Peygamberimiz yanına sallallohu alayhi ve sellem. Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, İgdil fe inneke lem ta'dil degan. Gadil bol. Gadil bol. Çünkü sen gadil tugul degan. Yani onlar galakmagan, bütünler galakmagan, tigiz bilmegen. Peygamberimizin şu an açığı kile, qaragız cemaat, Allah Teala'nın elçisi, Allah Teala'nın peygamberi ibi. Kur'an'ın bütünde. Eğer Peygamberimiz gadil olmasa tağı kim gadil olurga mümkün? Nek şulay deyip ayta Peygamberimiz. Eğer men gadil olmasam dey, tağın kim gadil olurga tiyiş? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge şunday gayipler taşlap, şundan sonra çıkıp gite. Tege kişi. Bu emirge karşı çıgıcı birinci kişi. Emirlerge itaat etigiz dedi bey. Bu emirge karşı kildi bu. Bu emirge ne değil bu peygamberge karşı kildi. Peygamberimiz aytgan, "Mının degen kibiklerdi, onlardan soň degen çıgaçaklardı. Onun ortundan şunday kişiler kileceklerdi. Kur'an okurlardı. Siz olar okugan Kur'anga kurap kinleşeceksizdi. Siz olar şekilde okuy almayacaksızdı. Olar şekilde namaz okuy almayacaksızdı.
Şuндый бирелгән булырлар дингә. Алар шикелле ураза тота алмаячаксыз ди. Tahkiruna salatakum ila salatihim. Şulay дип әйтә. Ләкин ди укыган Коръәннәре менә моннан узмас ди. Бугазларыннан узмас. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә күңелләрендәге бызык утны белә. Күпкә ашмый, бөтенләй кабул итми Аллаһ Тәгалә. Менә бу хараҗитлар. Менә шушы кешенең артыннан шундый кешеләр чыгачак дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Таркаулыклар шул бит инде ул. Каршылыклар, ихтилаф. Бүгенгесе көндә дә булды. Менә төрле илләрдә кара фулаклар белән йөрделәр бит. Халифат төзибез дип, әйме кеше үтереп, күпме мөселманны үтерделәр алар. Күпме кешене үтерделәр. Менә шуның өчен Пәйгамбәрбез алар турында әйткән. Бу пәйгамбәрлегенең дә билгесе. Күп каршылыклар күрәчәксез дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Гали ибн Абу Талиб вакытында алар чыкканнар. Гали ибн Абу Талиб Пәйгамбәрбезнең кияү, аларга каршы сугышкан. Аларга каршы көрәшкән. Ул җәмәгать аерым бер әйбансы, аерым бер тем бик зур. Аларны җиңгән әлбәттә. Ләкин алар барыбер теге аждаханың, теге яки йыланның койрыгы шикелле, койрыгын киссәң, башын киссәң селкингән шикелле, икенче баш үсеп чыккан шикелле, барыбер алар бүгенгесе көндә дә чыгалар. Чыгып торалар барыбер. Кафирләрне үтерергә кирәк, бу илдә яшәргә ярамый. Бу илдә больницада эшләргә ярамый, мәктәптә укытырга ярамый, заводта эшләргә ярамый, бу илдә яшәргә ярамый. Булар кафирләр дип әйтеп, алар фитнә тудыралар җәмәгать. Barandı kişiler. Şunun için andaylardan sap bulurga kирәк. Bu to'g'riliqli sahabalarımның, xalifelerinin sünnetine teşleriniz bilen yabışıgız di. Bütün kişinizni koyup, teş bilen yabışır için iğrenirge kирәк şula bit. İlim alırga kирәк bir tuktavsız. Ve iyyakum ve muhtasatil umur. Hem sizge saklanırga tiyişli di, yangalıklardan di. Yangalıklar. Dinde kirtile turgan yangalıklardan saklanırga tiyişlisiz di. Çünkü her bir yangalık ol bid'at di. İkinci hadiste aytile, her bir bid'at ol adaşu, her bir adaşu utta di. Eğer de mesela kişi nesede bulsa din isiminden, bunun nindi ziyanı var indi, bu eybetkene dip aytip uylap çıgarsa, bir nerse, ol vakitte bu kişinin gameli kabul bulmay. Allah Teala o kişini yaratmay. Çünkü o Peygamberimizin sünnetine karşı kile. Peygamberimiz aytan, men sizni oppoq o'rinda qoldirdim de. Oppoq yo'lda qoldirdim de. Bilgili bütün narsa ochiq ko'rinadi. Onun tini de hatta kun kibik degan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Men sizni shunday yoqtilikda qoldirdim de. Bir narsada istarga yaramay. Mana Abdullah ibn Mas'ud kelib kira Kufa degan shaharda, bu Iroqda mesjidga kelib kiradi. Bunda o'tirgan bolalar turli turkumlar. Her bir turkumning yetakchisi bor. Bu yetakchi aytadi, her bir turkumning to'garaklanib o'tirganlar da. Aytınız falan hatla elhamdülillah. Tegeler aytadilar ekan. Aytınız falan hatla subhanallah. Tegeler aytadilar qavatlılar. Aytınız falan hatla şu hatla. Aytınız deyip. Abdullah ibn Mas'ud kelib kiradi, aytadi, siz narsa ishlaysiz deydi. Bu bit eli deydi, Peygamberinin deydi, kiygan külmege de tuzmagan bit eli deydi. Siz indi de nindi bid'atlar kirte başladınız deydi, bilasizmi? Peygamber şolay işlerge koşkanmı deydi. Sen köp metelesin halı tesbih ayt bitin değil mi? Lakin aytma mene şu halı ayt, mene şu halı ayt. Uylap çıkararlar mene şunda 2 rakat namaz okurga, 5 tapkır Yasin okurga falan halı 100 rakat namaz okurga. Aytmagan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şolay işlegiz deyip aytdı. Mana Kafkaz yaklarında görəsiz. Onda kurukka basıp, tügerekке basıp, kollarını çaba kuş ayaklap sikirerler özleri. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah deyip aytip, ağızlarından tükürükler çeşe, tayakları bilen idenge suğa, diskoteka sıman mana şuşunday eybir yasıylar. Meçitte. Eğer cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görse, nerse deyip aytır eken bular. Eğer onlardan sorasan zikir aytamiz bizge beylenmediler. Zikir aytamiz. Sözleri zikir tıyılgan mı deyler? La ilahe illallah deyip aytadilar bitin, değil mi?
Ләкин бит син аларга әйтмисең, ла илаһа иллаллаһ дип әйтмәскә. Ләкин алар бит сикереп әйтәләр шуны. Куллар кул чабып, кушаклап сикерәләр. Җәмәгать мондый бидгатьләр бик күп, хәзерге вакытта бик күп. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу бидгатьләрдән бик катып тыйган үзенең өммәтен һәм бу җәмәгать бу васият, бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шушы елап шешенеп беткән сахабаларына, йөрәкләре куркып торган сахабаларына иң кирәкле булган диннең асылын тәшкил итә торган шундый васиятләре Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллям. Аллаһ субханаһу ва тааля һәр барчаларыбызга да Пәйгамбәрбез әйткән хадислар белән, васиятлар белән гамәл кылырга, иманнарыбызны куәтләргә, дөрестлектән, тугрылыктан тайпылмыйча яшәргә Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala nasip kılsaydı. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk.